Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Mynta sngi nongïalam jong Jaiñtia Midday Meal Worker Union Jowai, Ajmdmwu West Jaiñtia Hills District, haba Iakren chikilat pathai khubor, nonggbha Jowai klabu ke jingkyntu yakin riupo Ngut ki MLA jong jylla Meghalaya bakin Iakren yakani ke Jingeh Jong nongset sngi haki skul, haka ke Dorbar session ke ban salong haka khandai tarik Mynta bnai Nailur. Kitei nongïalam nadu Presiden Jerry Suting advisor kaseng Khroo L lama kidukhat kaseng kilabo kilapan sngo da kaboong kaladei ka por bakinong mikmat baro andru pungut hapo ka Jingeh Menteri rangba Conrad K Sangma bakin chim ka jingkit kliep bat betno yakani ka Jingeh Jong nongset sngi hapo ka jylla kibadan omduna yaka khat khandai hajar Ngut. Kumbalong Mynta kini nongset sngi hadin ke Jingeh ki da kabasyong kalan mungor nongbha shillong dang hakini ki khindiat sngi baladeb kilapan pau ke Jingeh kuble halor ke jingshim kya jong sorka bat kular ban penyo ya kabainong hadu lai hajar tingka na kaba kijuyo she hajar tingka. Khroo L uloong ba ka Ajmdmwu Worker Union hadir bakalai keren bat katnat puli putih jong jylla kila ai ke jingterwa ban penkyo ya kabainong honorarium naka shispa tingka shaka hajar tingka naka sorkar jylla bat kabasa kalong satang ka jingtrikam jong finance planning bat ka kunhun menteri cabinet bakin hab ban shong jingyalang. PD le citom pi ni bentau pensnya pen up pensnya ya kani ke jing dawa geng I ke jing citom saja yang I kam kiko tapi tok untuk sngi he ulai brief benta jadi ka kam ke benta ulai ceprang week 3 ka advisor batai brief ni batai beniam ha to untuk sngi ulai siko iba ha to jia ka ro khande tarik ni bnai august iban liam ka sarkar Meghalaya nongba ka tanah education da nonggialam baki tade ki ka jingtarwa open he na pungku no ya kani jing isnya bha na ka nori ya ki cook kam helper which had just me kon ge in school open ku no na ka chispa tangka ka state chef na ka bahar ko sarkar Meghalaya na pungku ka chaka arhajar ka te kani to na ka banta yonga Meghalaya dan hi na uduk usai na ka budget yonga sarkar Meghalaya Heto bani nilang yung ka wasa ka to ka finance ni tewan wa ka planning churu wa cabinet duduk ki chong yala alo gani te nilang yung in ka to wa Iakren khanan nin wa to wa kani ka kam yung I ko wasa an ka to wa prime minister yung India yung I Narendra Modi agawa hagani ka midday meal scheme gabi imposition ta em ga apanta ka wi ga baha to nilang yung ko sarkar India ko ko khande phao ni ten nilang ga bha yo me Meghalaya to chha te ka banta yo ni khande phao ko bha da Jowai da karpat yo prime minister wa tan yaram ya I ki midday meal ko ki Meghalaya na notice wo ro yo wa open he no na pangku ya kan ki isnya bha na honorarium na ko ju ki kat ni khande spa tangka chi bnai yo pangku no ki ka sekali hajar chispa iwo man kon na kabha yung sarkar India yo po man na kasu hajar tangka te heto ugani inilang yung I ko Jaiñtia Midday Meal Workers Union dalai dia chemio governor yung Meghalaya yung iwa nilang governor yung Meghalaya dali da phao ya kanika jingtho yung cho prime minister hakaletrik yung bnai jul hakalutrik bnai jul arja arwa even need adap ke lebnai ta heto wani pha yung prime minister or governor to prime minister hadon ne ka tarik ne ka smi ne liang yung office yung prime minister pam ki ko juba te ne liang yung I kam ka sen haden wadi song perkhari ogi wato
dato ipor o ina I open kanmo na remaini ya ka office yung Prime Minister Narendra Modi o jubab ki halor ka ni ka jingkarpat ki I open he ne open kuno ya ka chi isyong ba ka nori ya ka ni ka chithi so office yung Prime Minister lamba o private secretary yung o te yuruti wa jingkarpat ila ya Prime Minister wa hakini gisngi do ina ki ka jubab ki nang wa yung like ikulmar yung like yuruti o sorsa yung wala kiko kira Meghalaya na India hibro kagila atau kani ka jing gidok ka kande spa tangka di bnai kita ka do kata-kata kamtam kani ka PM portion kat ni da Meghalaya katul art house ni datam na India ile da art house ni datam taisnya do tok report kamtam ki jylla Meghalaya kithan mi sngi yang India go chong girolo wa kabam gadi kamarbam mahaya man ko saddo tani tidaw karpat lomba ne jo Prime Minister wa usnya bhana rato ipo dawa yo kapori rato kam khande pamnya no ke jispa I vcha jasmi I khna skul to ki manbai ni kintai te kata gawi hai to wa aron go wa karpat yang yo Prime Minister wa kauman katte to I gichpau banai dong na do bnai April ado bnai November na 10 February wa March teman chpa bnai te ita ogani karpat ya Prime Minister wa open do sunai wa December wa January ile wa do upani gani wa to hathan mi sni yang dari leang inum clear kaman katte wa to ichami har emgajing bakala ar house ne menchu wa to bnai December to bnai wa ki kre sarkar wara Meghalaya ki yo ka sarkar Meghalaya paisa na sutlok ki hachwa wo kut yo bnai December ita chwa man ka chuti Christmas te kam gi kokla hoki yo yang kan gi jing esnya ba no yam ho bnai December nang wa kamayo gi no hikai na kamayo gi witaban kre sarkar hoki yo la de ginong chong chnong yong ga so yong ka yo gnong chong chnong go yo wasu na sarkar Meghalaya ki ham clear ni yo ki upanam kan ga ta paisa upan kemen ya ki khon ki yong ki ne banta ka tarik wa aro santu December ka sikha yo sukres tamat in ngam gi ko ilam hok no to ilang ti than na mani ki nong yarap January wa ijo January to ka ke da po bnai wa pon khre ne banta thet kat thet uniform thet juti ki khon kyong I ki high school te hita ogani I karpal Prime Minister wa Chief Minister la snya bha ya kan gi snya bha ta January nang yo to yo biang lam sulan sa su wara ki nong chong chno te kam gi kok le ubyo I kamen na ta to ko wi te hita mo gi banta man ineleng ki all Jaiñtia Hills Workers Union ito ogani wa pani bnai December jan o January bo ga jingkyntu jingkarpat yawara ki nongïalam yong kiniam go phero khamtam yong ki kaniam kistan ki nongïalam ki ampo Meghalaya watos nyama ya kalam lang wa Chief Minister Conrad K Sangma Meghalaya naibanta wo ki yakni ka jing esnya ba noriam ne banta na December ilaw du karpat iki wata wa ongin ne bakala go bakala no stam hawa haini Meghalaya o December ka celebrate ki ka Christmas ka jing pulot de ki pha la wo penmiat pan baha ne penriam ya ki district of Meghalaya ti wa yakni ka jing yaram ne banta arjara akan bichina takam tu karpat inni wa kama ka 2 December man ka sni ko padiam borami ne open kamani yegi khon gyong I ne mata ka jingwan jingkhayo Jesus yuruti gi nongïalam yang ki Pakistan gyong I o ye kalam no gi hekini hisni ne banta wo Chief Minister wa sagawin lamban ne bo ka jing kantu ka jingkarpat wa yewara kin ruphamut ke male ko Meghalaya gyong I ki wajho ong hachwa yong ki election jo likalam jo khana ki wong ki wo pat ya ki kup chiliang ki sam chiliang ki wado
Yau yarap ni ke. Tegani ke por katu ke kat kama yoi. Wa niliang yung sarkar Meghalaya dapat man ko ya ka session ke Dorbar assembly. Hagan ni khande tarik nu bunai September. Niliang yung kam gikup kam helper yang ke jylla Meghalaya ora bo ke jingkapa. So phi tai kula iwali kalam phi wata upat phi gikup chiling sem chilia. Kani to ke por dawa. Hag khande tarik na ki sngi yo man gani ga Dorbar yung ga sarkar Meghalaya yung karchan lang dawa niliang chief minister yo penhe no ki pengku gi kani ji isnya ba kanoriam ya ivro ki ko ki wa mduna ye ga khande hajar mot ki ba pom kini lada phi kam gin ru phamon ye male mp ga jingit khle lang ye ni datikana hi wam khlea yung ingi kok yung I no pengklan chot ki ukre kam he to penbai kani ka PM portion no chajja sni chot I yagi khna skul lada ka sarkar Meghalaya nagi phi kam gin ru phamon ye male mem jing khle yo ga bha gani kache kadar ya kani ka PM portion bah pendo chisnda no Meghalaya wagi kok la ki chajja sni le yo dam no gi kra yo lai let lo na I ne cha ka do cha ko ha kan ni ko e gi kan ni chispa tan ka dan hi chi bnai ha gi chpau bnai na ka ba yo sarkar Meghalaya yo lai lo na I na ka ta ki khande spa tan ka ko e na sarkar India na ka ta to ka jingkwa ka jing yo yo I karmen bahai wagin rupa mut ki amade ki ba Meghalaya yo I prime minister yo I Narendra Modi chro wa ki nongïalam yang ki balang ki fer Meghalaya o Iakren yarab nei banta uyo I bnai December o January hagan ke Christmas ko dawan wa uyo Iakren lang borok kam gi ko chiro gi masan